kaldık mı? Değil mi? Bana sizin Boldan. Men Qo'shbaqova Ayzada Maydan aylanmagынан mına qol önörçülüklerdi alıp kelip oturabız. Bugün Novruz bayramыңızдар менен урматтуу кыргыз элим. Barыңыздарды mına bugün күн менен түн деңелип, жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыккан мезгил мына ушул күндөн башталгандыктан биз мусулман эли Novruz bayramын 22 марттан баштап жаңы жыл келди деп эсептейбиз. Мына bayramыңар кут болсун. Бардык бакытты алай баары кыргыз элиме кош келсин. Ушундай жакшылыктуу күндөр жаштарыбызга, балдарыбызга кут кылсын. Жакшылыктуу күндөрдө кыргыз элим майрамдап жүрө беришин каалаймын. Anşmen dostum var. Yok. Anşmen dostum. Neden? Az daha kırdak falan. Bunu kes. Al onu, verme.
Svetanasi ham bor ekan. O'g'il svetanalariga gap yo'q dedi. Ha, original. Ko'pincha mashina. 350 so'mda u demasa, qanchadan bo'ladi shunda? 11 so'm 60 so'm. Bunda arzon. Yaxshi, молодцы. Qanchadan so'rayapsizlar? Bez ограничения beryapsizlar. 77 ming. Anari 450 so'm arzon ekan-da. Qo'ydi qiymatliroq ekan. Mazar, ishdan qancha so'm mazam bo'ldi? Bir Sonda kahvanada fakat qarang o'zi qo'yganmi? Aktiv paylaşmada bizni qo'shimiz bor ekan-da. Eringizga qanday pofutdan kelib o'tirgan. Erolab o'tganlarda eksportga. aralash ekan. Kompleksli ekanda. Kompot-da. Eksport bormi? Eksport bu Qozog'iston Rossiyaga. Qozog'iston Rossiyaga. O'ri yaxshimi? Samarqand Qo'qon. No, qancha shu korobka? 350 so'm. Mana qoqiysiz-chi, mana qoqiy. Bu 230 so'm. Bozor boshi 210 so'm. Dimlangan bo'lsa, qancha? 150 so'm. Korobka qancha? Finali. 5 kilo. Qanaqa? Sortlarni Alexeyevich degan so'z, rossiyskiy. Ben hozir 2 yil bo'ldi Rossiyadan ürün olgan mamlakat. O'sha ürünlerden kelib, hozir shu ürünler 10 to'rtda. Bulaştı qile. Mendan keyin boraman aka. Ertaga ketaman. O'zdek. Ertaga qo'yib qo'yasiz. Barbuda qalbay oldi. Hamda yo'q bo'lgan. Faqat vaqt aytib qo'yishingiz kerak. O'zim aytib qo'yaman deganingiz deganingiz. Assalomu alaykum. Nasıl chiroyli chiqibdilar-ku? Rozasi. Tep, Buna. tegizchi. Tep, tegiz. Globus. Yer. Qirg'iziston bayrog'ini o'rtasida emblema bor-ku. O'xshab qolibdi. Qanday oldu endi? Va munosabatda bu endi. Salata ya. Bu yoqqa ko'ringlar, bu yoqdan ko'ringlar, mana surat boshqacha qilibdi. Bu yoqqa yaxshi ko'rdim. Ana aytdi. Meni tushuntiradi. Benim Qurmandara bormi? yaxshilik bo'lsin Xudoy bilsin. Ana bir nima qilinglar, hem hozir o'rozada yaxshi fotoveringlar. Duomi beradi. Ilohami, yana shunaqa Ramazon oylarini hammamiz salomatlik etishlarni Alloh nasib etsin. Olam tinch bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarda birga Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Саламатсыздарбы, урматтуу шаар тургундары, коноктор. Ноорuz майрамыңыздар менен куттуктаймын. 2024-жыл 21-март Ноорuz майрамы. Администрациясының басшысы Аким Болотхан Байекеулуга берилет. Саламатсыздарбы, касиеттүү Кадамжай район тургундары, урматтуу Марufжан Каримович.
урматтуу ошондой эле мынакей биздин бүгүнкү иш-чарабызга Өзбек Республикасынан Фергана областынын зам губернатору баштаган Хуршид Рустамович, урматтуу делегация, куш келипсиздер касиеттүү Кадамжай жергесине. Барыңыздарды бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Марufхан Каримовичке берилет. Урматтуу мекендештер, ардактуу коноктор, сиздерде бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы уйгарым укуктуу өкүлү жана өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Уруксат этсеңиздер, Алимбаев Абдикерим Карбековичтин куттуктоосун сиздерге жеткирип койсом. Урматтуу Кадамжай жергесинин калайык калкы, ушул тапта элибиз айдан аман, жылдан эсен болсун, кырманыбыз данга, дасторконубуз нанга толсун деген аруу тилектер жаңыроодо. Чынында элибиз күткөн Норуз жакшы тилектердин майрамы. Жаңыланган жаратылыштын, тазаруунун, өзгөрүүнүн жарчысы. Жадыраган жаз майрамын элибиз эзелтен жаңы үмүт, жаркын маанай менен тосуп, жаңырган жыл катары билишет. Республикасынын Фергана облусунун губернаторунун орунбасары Ахмедов Хуршидjon Рустамовичке берилет. Assalomu alaykum, hurmatli qadamjoyliklar, hurmatli Maruf Karimovich, hurmatli Po'latxon Bayaki o'g'li va uzoq yaqindan tashrif buyurgan mehmonlar, barchalaringizga bugungi yangilanish fasli bo'lgan bahor bayrami, Navro'zi olam muborak bo'lsin va qolaversa eng ulug' oylarning sultoni Ramazon oyi ham barchalaringizga muborak bo'lsin. Shaxsan viloyat hokimimiz Xayrullo Hayitboyev nomlaridan, butun 4 millionlik farg'onaliklar nomidan sizlarni barchalaringizni bugungi bayram bilan qutlagani keldik. Biz bilan mana qo'shnilarimiz bo'lgan So'x tumani hokimlari va Rishdon, Quvasoy, Oltiariq rayonlaridan ham yetakchilarimiz kelib, bugungi shodiyona bayramlaringizga, qo'shaloq bayramga biz ham sherik bo'lib keldik. Barchalaringizga omad, zafarlar tilaymiz. Sizlarga keyingi qutlug'lov uchun so'zning кезеги So'x rayonining hokimi Saidahmatov Saidburxon Saidahmatovичке beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli Qadamjoy ahli. Avvalambor fasllar kelinchagi bahor ayyomi bilan, bugungi yangilanish Navro'z bayrami bilan o'zim nomidan, So'x xalqi nomidan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Қамырларға жылулы келіп қайра, айқынан айтуйлаша сулар сайда. Арбір үйге тартылып тазалықты, арбір жанға қол суға Норуз майрам. Алла салла салла сар бар екен алас, ескі жыл кетті, жаңы жыл келді. Жақшылыққа жар бол, қырман толудан бол. Алла салла салла сар бар екен алас. Мен Po'latxon айыл өкмөтүдөн келип, мына Кадамжайга Норуз майрамыга элдерди көрүп, тамаша кылып, Кыргызстан элине şu Норуз майрамы менен куттуктаймын, Орозо айт майрамдары менен куттуктаймын. Элибизге тынчтык болсун, амандык болсун. Жакшы майрам өтүп атат, Кудайга шүгүр. Мына көпчүлүккө тынч, жакшы мына шундай майрамдар болсун. Күрөштү баштайлы. Болды, таза, қана. Майыл өкмөтү жана Po'latxon айыл өкмөтү экен, экөө. Болды. Көтөр майыл өкмөт урдук шет, Азамат, кийин. Болды. Болды, бүтті, шығар. Болды, жақсылы. Қарматсаң.
Ver, mana, ver ha.